Steven Nsubuga or RDC wa Rukungiri kandi okulira okutongoza hoko nagira ngo abatura bashemerere kucumanya ngo project ejene yabo nahabwe eco barebe ngo tahagira umuntu we n'urukubasa kugiteganisa. So there is no production. Leo na basi wagao na simu. Bakambi mtobosora. Apply. Wese na basi mnyuma hiyo. Mnyuma hiyo ndio sasa sijata. Bado what's the extent of their business? Nje kanisa 58. Nshabantu baburisho ningasha abantu bakunuya ebintu ebyo mu bitware nke byanyu mubase ku protectinga ningasho kubirinda kugira ngo tuba tuyabasa kushishibwa ningasha abantu kubyiba ningasha kushanga abantu babitemo mukwatanise nitwe turebeke ngo project yitu yakora ki yagenda omisho ndiyo okutambuza amazzi okuva ebikurungo okutuuka Bwambara mbageza amazzi bagawatusumuganye bulungi. Nsubuga ayonjire ashaba abaturo kuguma barukunywa amizi marungi okwetantara endware z'urukureta okunywa amizi mabi. So please, abantu bagambe isenze ekuli za painting the system za kusoma senyaze nofuna and also the time never know the station never know hatwanirwa akasete kawe nagaye umwiwa ongatsoba dinamizi marungi ekintu kumanya akasete kika kakwera sokibona tukabika umushawozitu katwera umwini wana tumureka tukabakabera government ya Uganda. Bamwe habatura ba Bwambara borekera amashemererwa abwo kutunga mizago ngo ahabwo kuba batwire no baraba omumbere tanguhi ahabwo kugira mizima bo mucanga cabo na nokutambura engendo ndingwa banke cetengwe kitule twine Bwambara abwo kubura nizi abwo kubonabona abwo kutahikwa buri kimwe abana bakizamugera ushango mugaro ndi gutawaho seruzi nkitano bacika mugano abamwe abana babisha bakuzireba batwekerayo mbwenu twashemererwa munonga na government eji ekoragine n'aba umbrella kubasa kutuhereza mizi go kutuyamba tubire nturabanamu no kozya no kuteka no kunaba. Amakuru agagasha kwa Dan Basibi.